Pamela me pe uti chino ko se chemgo chumbu cho ke loma ne no cho be seni be lan da tu do to le jimbu nam ba ju teng ge jar kon se cho ge je je le te ne teng du ji sem bam rik ba da le je che li nyam chi ji le dun la nang be to du ji pha ja da shu gen chimbu te shin yo ba che de mun ji shuen na song Tiang ari chongge New York to tenshi chebe pyoge kambaham Tibet House tang Lions Road chebe nangcho bedel tembe tang padu kang ni ki sungde ki toa ne Nyelam chize nishu zanyi ni kuzu ki se nishu tuyun par jino khosa kiamgui chombo choa ki zamling shide tang sangzho kongbe tongde ki gongshi ka shile shabe toa ne joshi demin ka chi toa Talam kyu kebe dorin ki lirim kuri shushin yu batar kasa che nishu nga te resa nime ni Jino khosa kiamgui chombo choa ki jangsom nambe The Universe in a Single Atom, The Science of Spirituality duji nangi jikden shebe jushu shile shabe to khonsa choa dan gyuri ne tu dewu yube ari legam senri batan semgam rikba nangcho zomba borso kenwan shi talam to tamche na yube re. Lerim ki tomar Wisconsin zula lumye kangi legam ta semgam rikbe lobe Richard Davidson la ki The Four Pillars of Well-Being digi ki tsawa shi shebe jushi to tamche na lobe Davidson la ki kongi shize kyabchon te legam tserin bashi yin shi goto to lomang rin kone tingdu ki legam tserin ki lamne jizo chwe kashi la singme ki kange chichi tebata yang kashi ki tere kange rikla dongne che tobe nube chungung kor nyamshi da shimshu nambata yinaya chikdungu ki kuju konyi lor kong kwanza talye lama chota jere tomar chongne kongi nyamshi ki ledun te tadangi kacho la hajangi gyube shugen chungye pa sung My life took a very important turn in 1992, which was the year I first met His Holiness the Dalai Lama. Teyang kongi konza talye lama chota thoma jere ga konza talye lama choki kongla kongi tingdu tsenri ki nyamshi la zeki thone semne danganda sobe ko nyamshi chigi yona nyamshi ki thalang teta phe chene pensen da yingje ko la nyamshi che madu ba kari yodam she tiwa nangal tidu kalyan khase shi phim hadu kya mi samlu kesu to sangju ji chane nyamshi kanyo shu yu kelen shu ba sung shi. During another visit, he was more direct. And he said, I'd like you to take the practices from my tradition, turn them into a form that it would be comfortable for anybody to practice. Gente shen shi ye ka konsu cho ge kong la le gam chen li ji nyam shi na chu yong o ma yin bar chue dang ma de be ko ne nang chu ji de ru sun du de be nyam shi che go ba ta de de nyam shi ji chi so la pen be dum de ni na de da chi so cho kang ma che be ji be zhen she go ba ka na do Gene sung lo be ri Davidson la ne de be long ni shi zang zang ri nang chu ji seng bon ri ba ta ting du ji le gam chen ri sun du de be nyam shi ji cha le na shi ba ma se Mrs. Hibote da nang ju yin shin nyamshi ki ne tu so sung ye bate kumju lo so be nyamli le mi wang da ji du tong to be ne ba de ye ba ta e shin do mi chang me sang yi ta dim la ya ju tong to ba shin ya do mi len ye ji rang shin te sang bu yin ba je ji to la kong zam to ma se chen ri ba she mang bu chen ri ge lam ne da je shim ju che ba ra ju chung ye ba sung shin de de nang ju ji da ju dan ting du chen ri ni sung du de be le dun te Onza talye lama cho ki tukong li chungwa shi ba sedu na yubade. Yang doling li rim to, ari Florida nga de Miami zula lomye kang ki legam tseli ba da nyamshi ba ami shi cha la ki on tari onza talye lama cho ki zirin da dibe doling na nyamshu nangyo kogol chungbar gazo shindu yubad sung ne harnessing the science of attention she. Sem nami ki wang du ma song war sem mikpa le te shebe ju shi to tamshe na. Ondan kongi le ro zu Sem mikpa la tenne nedyon kanshi la lozi chikdu titang ko nyamshi nangi yoye chin, nyamshi ki le duen tena, onza talye lama choki sungbe kalup shi le, nyamshi ki tiwa tangdang la, hachang ki gulong ki shukjen chungwe pa sungshin. Yang kongke konza kiamgui chimbo choki kalup rozang shube na, konza kiamgui chimbo choki, nga zo mize digi tenpa shi chungdang ma chungni, ina value nang singi yunden la tona chisim tumi la ra liyo pa sungbani, Kong gerla chuna hajangi nanga chenpo she ta, kong namgi lebe chotan ta, lebe kute le nyamshi gi le dun na, tiwati hajangi nanga she to munzi shuwe pa song song. The ultimate source of a happy life is the attention we pay to our inner values.
yang kongki ni jizo to lege tone semge ta jebe tone simdu la sobe ne do kangun shi la loze chik du tim hatu be kange chama yue chi legam serim be tone eje simji kange la te ne tonan tum hatu be ti gyuje tongda ko nyamshik na be na mindfulness sam nanju gi champanye sha ge kumdu de la ne cheta ko nyamshik na shi song to 다들 아리 빈슨 줄라lumye 칸도 낭저의 심간 리베 롭젠 사된 난게 좀보부 타제 로버트 라이트 라키 콘타제 콘세점고 심부초기 제진 고제 졸레 나냠슈 난교 고갑테 다 심부르 문진탄 가부 슈구여시 고주도 손네 looking at Buddhism from the point of view of evolutionary psychology 시 낭저 뜻주기 뜻주시베 주시 또 땀셰낭 Now, over the past I guess 2-3 decades, thanks in large part to the efforts of the Dalai Lama. There's been a lot of discussion. So, conceptually, macho ke kadin tene nanjo da sendi pe wal dolen toma chungne sendi la nanjo yi penlo chobu chungje nanjo la yawa mabu yero pe nane tengdu sendi ki taje ta simju gi lamne ra jo to shene dro ni chungong ta haba to mi le za perim ki shin na nanjo semban ri pe thone le je mabu yi ba songne nanjo nyamlen ta nanjo ki teru la lo jong che se gezen chobu yi ba song do 내주 초대의 년주 속에 드는 남자인